وهو النبي العظيم
Masih kerja bareng dengan Audio Professional Sound System Dani, pun juga kamera syuting Norin Production menemani kita, dan akan kita hibur dengan lantunan bait-bait salawat Nabi bertajuk Islami dari pemuda berselawat Al-Bajari Darul Huda Kertagenadece Kadur Pamakasan. Dan Bapak Ibu sekalian, untuk bisa menghubungi sekretariat apabila Anda minat untuk menyewa atau memakai jasa sound system kami serta kamera syuting kami, silakan menghubungi sekretariat untuk bisa digunakan sebagai barang mestinya. Dipersilakan untuk mengisi acara
Pracara kepada pemuda berselawat Banjari Nurul Huda untuk berikan suara emasnya, suara terbaik kepada para hadirin, para undangan, karena para beliau sudah kami pilih dari Kertagenedeja, para vokalis-vokalis handal yang suaranya sangat melengking tinggi, tarik vokalnya sudah tidak kita ragukan lagi, punya talenta yang luar biasa, sanggup memberikan hiburan terbaik bagi kita sekalian undangan di acara haul kedua Pondok Pesantren Al-Ikhlas Pancoran Timur, Kandur, Pamekasan. Terima kasih. Ajunan Nabi semulja, harapan umat sateja. Ajunan Nabi panutan, nira esa kumi alam, muka oleh syafaat itu nyaban akhirat. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.
لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بلغ مقصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Baik, hadirin hadirat tamu undangan, selamat datang kami ucapkan di Pondok Pesantren Al-Ikhlas. Ahlan wa sahlan bihudurikum wa kutubikum, barakallahu lana wa lakum. Pun juga kepada segenap undangan yang masih ada di luar, yang belum menduduki tempat yang kami sediakan, dimohon kesudahannya untuk cepat masuk dan menduduki tempat yang telah kami sediakan karena acara akan dimulai. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahya qulubal mu'minina bitisai rahmatih wa alhamahum min husni tawassuli ma yadfa'una bihi azima sa'nihi wa ta'atihi wa wahaba lahum bimatayal husni wal buka ma yatawassaluna bihi ila manazili jannatihi wa maghfiratihi wa rahmatihi. Fasubhanahu min ilahin syarrafna bimillati tauhidi wa arsala ilaina sayyidal khalqi wal abidi wa ja'ala salatana alaihi syafi'an lana baina yadayhi. Faman arada takfiral khataya wal zallat wa badlal ataya was salat wal hulula fi a'la darajat fal yuksir minas salati ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil ahya'i wal amwat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ma'roka-roki'un wa sajad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara
Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsalahu fi asarihi falyasil rahimahu amma ba'du. Hadratal kurama illa fadil wa zu'ama'il aiza, para alim, para ulama, para masyayikh, wabil akhus ajunan Siboljah Raden Fawaid Jazuli selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Ikhlas Pancoran Timur Kadur Pamekasan, alladzi sami'na wa ata'na, penceramah kita yang mulia Kiai Haji Musli Adnan yang insya Allah sebentar lagi akan rauh karena sudah dihubungi barusan. Juga kami hormati segenap jajaran para masyayikh Majelis Keluarga Pondok Pesantren Al-Ikhlas Pancoran Timur yang juga kami hormati, para alumni beserta segenap simpatisan Pondok Pesantren Al-Ikhlas, juga kami hormati Bapak Ibu hadirin hadirat tamu undangan yang dimuliakan Allah. Marilah kita sejenak luangkan waktu untuk bersama-sama mengheningkan cipta guna mewujudkan sebuah harapan melalui sembah sujud dan sanjung syukur kehadirat Ilahi Rabbi Azza wa Jal dengan sebuah ungkapan hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, yang pada pagi yang berbahagia ini atas belayan taufik, siraman hidayah, ma'unah serta inayahnya, kita sekalian bisa bermusalah, bisa berpenjelasan, yang mudah-mudahan senantiasa akan mendapat nilai-nilai silaturahmi indallah di suatu tempat yang insya Allah penuh barokah, lembaga pendidikan Islam Pondok Pesantren Al-Ikhlas Pancoran Timur Kadur Pamekasan, dalam sebuah acara Haul Akbar yang kedua sekaligus temu alumni Pondok Pesantren Al-Ikhlas. Besar harapan acara ini akan senantiasa mendapat ridha dan izin dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga keberkahannya senantiasa akan tetap mengalir kepada kita sekalian, kepada Pondok Pesantren Al-Ikhlas, kepada kita sebagai alumni Pondok Pesantren Al-Ikhlas. Semoga acara ini akan berikan barakah untuk kemajuan, perkembangan Pondok Pesantren Al-Ikhlas ke depan. Amin, amin, Allahumma amin. Para masyayikh, Bapak Ibu tamu undangan yang dimuliakan Allah, selanjutnya marilah kita tadakan tangan sejenak seraya kita berdoa. Semoga salawatullah wassalamuhu bitalafuz Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad senantiasa kami haturkan kehadiran Nabi Allah Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita min dhulumatil jahli ila nuril fahmi, dari alam kegelapan menuju alam yang terang bercahaya, dengan sebuah harapan mudah-mudahan kita sekalian akan senantiasa bernaung di bawah rentangan syafaat beliau kelak fi yaumil jaza wal hisab fi yaumin la dilla illa dillalu, untuk kemudian menuju sebuah tempat yang kekal dan abadi bersama harum aroma surgawi yang insya Allah kita sekalian mendamba-dambakan. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Para masyayikh, Bapak Ibu tamu undangan yang dimuliakan Allah, adapun beberapa rangkaian acara Haul Akbar kedua sekaligus temu alumni Pondok Pesantren Al-Ikhlas terangkai sebagai berikut. Sebagai pembuka, kami akan buka acara ini dengan tawassulan bi suratil Fatihah. Pembukaan yang kedua akan diisi dengan pembacaan surah Yasin, dan pembukaan yang ketiga akan diisi dengan pembacaan tahlil. Pembukaan yang keempat, di sini kita sekalian bisa mengambil barakah dari pembacaan salawat Nabi Syaraful Anam Mahallul Qiyam,
mewujudkan kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama pemuda berselawat Al-Banjari Nurul Huda Takenadejeh Kadur Pamekasan. Dan acara ini akan dilanjutkan dengan sambutan sekaligus prakata panitia. Acara yang keempat, nanti kita bisa mengikuti secara seksama untayan mutiara dakwah yang kami kemas dalam bingkai ceramah agama bersama Yang Mulia Kiai Haji Musleh Adnan. Dan acara ini kami tutup dengan pembacaan serangkaian doa. Para masyayikh, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang dimuliakan Allah, untuk lebih efisiennya waktu, marilah acara ini kami buka dengan pembacaan Sam'ul Masani Ummul Quran Suratul Fatihah. Kami mohon kesediaannya kepada Yang Mulia Kiai Haji Zaini untuk memimpin. Disilakan. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ngereng acara kadento kabitih kaleban pemasan surah Al-Fatihah. Sepertama kita niatkan kenjaran epon atau raki dekat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wasyuhada'i shalihin syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada Yang Mulia Kiai Haji Zaini dihaturkan terima kasih. Mudah-mudahan dengan tawassul bi suratul Fatihah acara ini akan berjalan dengan lancar dan semoga undem tay batoran kalau biar harapan panitia sama-sama terkabul. Selanjutnya sebelum pembukaan yang kedua dilanjutkan atas nama segenap panitia dimohon dengan hormat, dimohon dengan rasa cangkolang di ajunan para masyayikh majelis keluarga yang sekarang ada di ruang musola. Mohon keikhlasannya untuk sama-sama hadir dan menduduki alengki neng yadena madrasah. Lebih jelasnya di ajunan para masyayikh saya ampon alengki neng musola untuk bersama-sama mengikuti kegiatan haul yatorna alengki deka tempat yadena madrasah motor sekelangkong. Selanjutnya marilah kita tawassul dengan menyambung barokah kepada almarhumin almarhumat. Acara inti yaitu haul pembacaan surah Yasin akan dipandu oleh Yang Mulia Kiai Haji Mas'ud dan dilanjutkan dengan tahlil bersama yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Yang Mulia Kiai Haji Hayatul Kafi. Kepada beliau berdua disilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum wa hum ghafilun. Laqad إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم
إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما بثالث فقالوا إنا إليكم قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردن يضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب ليأكلوا من ثمره وما عمله سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وآية لهم الليل والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير والقمر قدرناه منازل والشمس ينبغي لها وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم قضون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم
وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم يلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن وإلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ولم يروا عنا أيدينا أنعاما لهم فمنها ركوبهم ومنها ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم ليحييها الذي أنشأها أول مرة وبكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك نور الهدى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك مداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الدخان سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك مداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك مداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون رضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم إنه كان غفارا 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 استغفر الله العظيم لأستاذي استغفر الله العظيم لأستاذي استغفر الله العظيم لأستاذي استغفر الله العظيم لأستاذي استغفر الله العظيم لي ولوالدي استغفر الله العظيم لي ولوالدي استغفر الله العظيم لي ولوالدي استغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله العظيم للمسلمين والمسلمات استغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله العظيم للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أفضل الذكر فاعلم أنه قول لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم يا الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله يا يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا في الدنيا والآخرة اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم Fatihah wa sholli ila muassis Pancoran Buju Aji wa zawjatihi wa jama'al muqamin madkurir bi hurmatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dosa-dosa beliau diampuni dan mendapat maghfirah serta rahmat di alam barzakh. Kemudian mudah-mudahan dimasukkan ke surganya bighairi hisab. Kami sebagai alumni dan santrinya memohon keberkahan dan ilmunya seraya kita berdoa afadhu alaina min barakatihim wa yanfa'una bi ulumihim amin amin ya rabbal alamin. Para masyayikh, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya marilah kita wujudkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membacakan selawat Nabi Syaraful Anam Mahalul Qiyam bersama Jamiatul Hadrah Al-Banjari Nurul Huda. Kepada yang bersangkutan disilakan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan
النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حمدا كأنه البدر في تمامه لحرمة النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وسلم وبارك عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
الحسين مرحبا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا مرحبا يا خير داعي ما رأينا العيسى عنت مرحبا مرحبا بإسرائيل إليك مرحبا مرحبا والغمامة قد أضلت مرحبا مرحبا والملا صلوا عليك مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين مرحبا 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 أهلا وسهلا مرحبا 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 يا خير داعي مرحبا مرحبا هل تحمل لي رسائل أيها الشوق الجزيل نحو هديك المنازل بالعشي والبكور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك عبدك المسكين يرجو فضلك الجم الغفير فيك قد أحسنت ظني يا بشير يا نذير يا نبي سلام عليك يا رسول الله يا رسول سلام عليك يا
الله يا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. Para masyayikh, Bapak Ibu hadirin sidang pengajian tamu undangan yang berbahagia. Selanjutnya, marilah kita ikuti sekapur siri yang termaktub dalam Prakata Panitia sebagai sambutan dari pengasuh pesantren Al-Ikhlas yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ajunan Kiai Haji Abdul Aziz. Kepada beliau disilakan. Acara ini kerja bareng dengan Audio Professional Sound System DANI dan didukung oleh kamera syuting profesional Nurin Production pun juga Al-Banjari Nurul Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahin sekali lagi, lebih kompak boleh, malih saja tambah semangat, tambah angak, tambah kenceran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina wa murabbi ruhina wa tabibi kulubina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa ibti'adah. Amma ba'du. Ashabal fadila was sa'ada wal karama wal barakah, serta para alim, para ulama, para masyayikh, saya ampun sati hadir dalam kesempatan saat semakin saya setajana batan kaula amul ja'aki nakhusu bidzikri sarela simulja al-muhtaram wal mukarram Kiai Haji Musleh Adnan. Saya insyaallah sakacaki bekal badai kak dinto tempat samangken parapaan dalam perjalanan seteja para majlis keluarga Pancoran. Saya juga seteja nabatan kaula amul ja'aki, seteja para sepo tokoh masyarakat, mobil khusus kepala desa Kadur, sarang seteja aparat EPON. Saya juga seteja nabatan kaula amul ja'aki, jajaran panitia pelaksana haul, para masyayikh, para sepo, keluarga besar Pancoran. Saya ampun bersusah payah, berusaha keras kanggoy terlaksanana acara pagi hari semakin. Saya juga Batan kaula amul ja'aki
para alumni, para muhibbin, hadirin wal hadirat, saya sami mulja saya tatajana batan kaula sangat amulja aki rahimna wa rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, bi ni'matihi tatimmu sholihat. Arapaki ungkapan rasa syukur badan kaul sedaja da ajunan Allah Subhanahu wa taala si ampun ngarasani papangkian saat semangkin tapangkina badan kaul sedaja eka dinto tempat silaturahmi si ampun abid estona tak tapangki saat semangkin Allah Subhanahu wa taala ngasokani badan kaul sedaja hadir tapangki nang majlis sebarokah kadinto dalam acara haul para masyayikh keluarga besar Pancoran sareng sateja para alumni, para muhibbin, hadirin wal hadirat dalam keadaan sihah wal afiyah, dalam keadaan sampurna tak mangki rintangan apa-apa. Semoga kumpulan kadinto abak ta manfaat barokah siraja da kebadan kul sedaja benak foto keluarga sedajana itunya kantos da ke alam akhirat bendeti amal ibadah se makbul se mabrur se ridai sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat se sami mulja jabatan kaula amulja aki batan kaula atas nama si pertama keluarga Pancoran, juga sekaligus atas nama panitia pelaksana haul saat semangkin ngaturaki deka para ajunan sedaja atas nama keluarga Pancoran deka sedaja jajaran panitia haul si ampun mulai beriin ampun lah tak pate nang rena masalah waktu ben payah lesoh benjeng sebareng kangkui berusaha keras kati kenapa acara kadito bisa terlaksana kalau ben sampurna ben teti amal ibadah si etrema kadin to usaha nah mun subung panitia na tak teti banding acara eki mangkana usah asa kalangkong ka panitia ki buru badan kaula ampun asa kalangkong di ajunan Allah Subhanahu wa taala. Man lam yaskurin nasa lam yaskurillah. Pasira orang si tak asokor tak asa kalangkong dek ka manusia orang mana kata bakal asokor dek Allah. Dan gula buntan. Alhamdulillah awala asokor dek ajunan Allah asa kalangkong jak maturana. Si nomor 2 asa kalangkong juga dek ke panitia. Jadi lengkap berarti. Lengkap deh. Alhamdulillah. Lega din toh. Sakalangkong si banyak panitia. Ketua mulai dari ketua panitia sarang seteja. Jajaran kepanitiaan nang acara haul saat semakin dan kaula tak bisa apa ring belisan papanapa semoga Allah sengulat nah kelakuan panitia kelakuan si sae ben tadi amal ibadah si terima paring na belisan si sampurna itunya sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Si nomor 2 sakalangkong badan kaula dek seteja para muhibbin, para simpatisan, para alumni si ampun aluang ki waktu sareng kesempatan kaangkuy nyempurnaki acara pagi hari semakin mobil khusus dek seteja para ulama, para kiai juga mobil akhos boleh dek kesalena simulja Haji
Musli Adnan. Saya insyaallah sekecil aki bekal abareng dedebuan deka setuju hadirin wal hadirat dalam kesempatan saat semakin. Saya kata rasa badan gaule juga motor tak langkong atas setuju pangkinna tatengkan kelakuan penghormat penganggep panapas aturaki dari setuju hal atas nama keluarga si pertama, atas nama panitia badan gaula tak bisa alebiin dari panapas ampon pangkiih saat samaken kak dintoh cuma kemampuan badan gaula berusaha kangkui nyampurnaki cuman tak bisa sampurna dari kak dintoh badan gaula nyoon pengaporana sebanyak saya tak terbatas karena manabi yolatin saya tak pati padeng sebanyak keorangah semoga keorangah kak dinto tak ada tiaki masalah dia kebetulan kurus saja tapi ada tiaki hikmah si raja si bisa mengundang panapanya mana pertolongna Allah subhanahu wa ta'ala keangkui nyampurna aki nang acara-acara berikutnya. Jadi sekali lagi badan gaula motor nyoon pangaporah saya sobung batas epon. Badadebu wa intajid aiban fasuddal khalala ajalla man la aiba fihi wa ala. Orang yang sehebat panika orang yang tak padeng kesalahan. Benih tandi kesalahan. Mon manusia panika bakun banyak kesalahan. Banyak deh. Pas saya rasa banyak kesalahan nah. Kecuali Kanjeng Nabi. Mananya mau manusia biasa. Pakai kiai sekalian. Pada. Cuman segi puru. Fasuddal khalala. Kekurangan itu cepat etotopen. Kalaban kebagusan. Lebaneka. Sehingga kekurangan tak nampak nang permukaan, si nampak cuma kebagusan. Panitia, keluarga seakan tujukan berusaha. Lega itu manusia sehebat. Tapi manusia tak boleh na hebat mana apa? Tak hebat deh. Eki manikah salah aben ngaku bener. Manik dek pada ben apa nih? Engki setan guys. Setan apa? Abang jelas-jelas salah kita nerima. Jadi betul kalau saja kain toh atas nama keluarga, atas nama panitia nyuun pengapora nah saya subung batesah terutama dek saja para ulama, para kiai, para hadirin wal hadirat setajna saya mulja sebatan kaula mulja aki acara haul paneka termasuk engaan badan kaul sedaja deka para almarhumin wal marhumat wabil khusus keluarga besar Pancoran sampun atinggal lagi badan kaul sedaja. Nomor 2 acara kadinto termasuk haul juga dari sedaja alumni Pancoran. Bengesapona alumni Pancoran. Sampun atinggal dunya. Sedajana samu ke sareng Allah Subhanahu wa taala. Kalaban barokah acara pagi hari semakin mana bingang ngitusa sapora asa teja tusa-tusana. Tarima asa teja ka bagusna. Tambahna ka bagusna. Paring terak kubura. Bareng na cumper kubura. Tetiakin ahli surga na Allah Subhanahu wa taala. Sedaja botona keluarga na siki beda dalam dunya. Semoga tambahna rahmat, hidayah, taufik sareng Allah Subhanahu wa taala. Tetiakin orang seistiqamah dalam ibadah dekat Allah. Istiqamah dalam satija kebagusan. Istiqamah dalam perjuangan keangkui ningkiaki agama Allah Subhanahu wa taala. Cukan
parengna dadi orang si husnul khotimah dadi akhirna ahli surga Allah Subhanahu wa taala parengna keturunan anak putus si solehin solihat si takut dekat Allah si bisan rasaki perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam parengna selamat di stage cuma fitnah na akhir zaman si semangken je berdaan kebadaan stage pelai sareng musibah si raja sekene zahiran wa batinan fid dini wa dunya wal akhirah pada teka hajat itunya sampai ada ke akhirat pada kempang dalam stage urusna pada ngoleh pertolongan serta ridha dari ajunan Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillah alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin hadirin sedaya wal hadirat saya sami mulja badan kaula mulja aki ala ku apa napa abain badan kaula sedaya wabil khusus dalam masalah urusan ibadah dalam masalah kegiatan perjuangan dalam termasuk acara pagi hari semangken kadinto cek terlalu banyak kelun ngabes dia ke manusia cek terlalu banyak kelun ngabes ke manusia ngabes apa sirah ngabes ke Allah kenapa artinya badan kau ngabes ke Allah pertama ala ko baneka ngabesaki bener panapa punten saya kalako berarti kan ngabes ke Allah mungkin ngabes bener ban punten kelakuan badan kau setuju berarti kan ngabes ke Allah eki bener eki eki kayak itu olatin kelun bener panapa punten saya pertama saya nomor dua ngabes ke Allah artinya niat dah dalam alakona kenapa tuh niat dah oh niat dah terus nyama sumpah niat dah terus beda perhatian dari orang berarti tak ngabes ke Allah mau ngabes ke Allah niat dah karena Allah ya Allah abdi nak laku kak dintoh karena ajunan lebet acara macam kak dintoh karena ajunan lebet atani karena ajunan lebet ategeng karena ajunan niat pak ikhlas karena Allah saya nomor telok tojukna kelakuan panika kenapa kelakuan panika coba panapa bagus rosak panapa punten lega itu kau tuh kayak ini kau tuh kayak itu makna saya telok panika berarti orang mun ala kau setong kelakuan ngabes ke Allah mun ampun mantep macam panika ngereng pas laksana aki misalnya ada tantangan rintangan kenapa semua mana jelas kan itu ampun orang odi panika tak pernah lepas dari saya mah gangguan ujian rintangan jangan rengkon dah ajaria pada benkengan bujen coba tanya aki kebinian mana kebenkengan subung bujen ada rembar sana kompak oh ini kompon jadi mohon perjuangan perjalanan odi panika tak ngalamin rintangan berarti kengan tak abu je dari rembar sana nyam ngak rakora tapi banyak bujana banyak kelun dari marasana acen pae pasira orang tak anda eki nalekan apa dari tangan beli aki ke Allah setuju keagungna Allah manusia tak andi kekuatan apa-apa tapi panitia setuju terkait kalaban kegiatan panika ben neneng kelakuan panapa bisa os benih kunjung maka dintoh panapa bisa terutama saya paling utama
urusan agama, urusan perjuangan paneka pajak murnenah dalam ati hugel pakuat paseken pemantap bahwa abe tak alakoh kecuali karena Allah. Insyaallah pertolongan Allah bakal datang. Ada geng semua. Ampunlah sakit itu. Pertolongan Allah bakal paling sukses Allah. Keng mon ki bedebel embel terutama dalam perjuangan iki seumpamana sukses ya ada mungkin Ibu Udi tak kira bertahan abid punten. Angkana ikhlas panika bakal sampurna. Lamun aja pana pakalakuan badan kaula ikhlas insyaallah bakal sampurna pun bakal odi bakal berkembang. Entoh parloh itamen nang ate badan kaula sedaya. Dabuna Imam Ghazali imsih fi tariqillah wala tubali ahadan fa inna likulli ahadin muhibban wa mubghida. Entoh ajalana baan kapi ajalana baan dalam jalan Allah jalan sebenar jangan wala tubali ahadan cak peduli orang tamping kanan ada budi kanan kiri fa inna likulli ahadin muhibban wa mubghida. Saben-saben di antara badan kaula sedaya mesti beda se muhibban lebur mesti juga beda se mubghida orang si benci si hadir semakin termasuk muhibban panapa mubghida. Hah? Muhibban panapa mubghida. Benci panapa lebur. Panitia panapa alaku paneka karena benci karena lebur. Alhamdulillah. Nah, kadin toh. Muhibban wa mubghida. Siap gila abali boleh olatin Allah. Oh, engkau Allah kau apa? Dari rumah. Nah, olatin Allah. Insyaallah sahih bakal sahih. Kadin toh. Para hadirin apa napa mak kau tunggu holen badan kulis saja. Ki banyak tujuan ini. Banyak tujuan kayak itu hol penting. Sekalian kangku ingat abek dek ke bengetuah. Bengesepo badan kulis saja. Engki ampun langgar khususin engki remin Fatihah ben bekto semua ingat. Bade kadang tak ingat. Engki. Tapi acara si khusus macam panika cek langkong sae. Karena apa selain ingat abek sia doa kina, abek ingat kacelen perjalanan sejarah nah. Kok sebenarnya bade pancoran. Ingat. Berarti ate panika sajian asampung. Sajian asampung ke guru. Sajian lebur ke guru. Sajian semak hubungan ke guru. Wonten aku persanika tak oning pancoran ing apa setia. Kan iki. Apa ki ibadah panjang lah. Etanya aki ibadah ya pancoran ya. Etanya aki di jauh nah, bodoh sendiri ka isa jauh. Wan ka iman. Ki ibadah panjang. Tak tahu kok sate. Mah tak tahu. Sering tak tahu mandeu apa. Lihat itu. Perjalanan sejarah jasmirah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sejarah panika penting kembali pelajaran dari kabupaten Kulis aja. Kan itu. Kayak itu diantara nah. Pas diantara ke ampona abu enggak ke sejarah dek remah kagui memperbaikin kelakuan. Saya lakonin betul kau lebih sebenarnya nah. Katipan apa saya ampon bagus tetap etrosaki. Etrosaki. Lalam panah keluarga pancoran, pesepuh pancoran, si bagus terosaki. Si coba ambu ya terosaki. Takok beda si coba. Takok beda si tak sae. Lalampan pancoran seumpama nah cek terosaki dan gula atas nama keluarga seumpaman mangkiin cek terosaki. Ampon ken semangken. Wassalam totop. Cek terosaki. Si bagus ngereng ya toren dan gula asa kelangkong. Apa napa sabab man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha.
Orang se alam paaki lalampan si sae. Paneka orang paneka ngalih kebagusan. Orang se alam paaki saben ngalih kebagusan. Ben kebagusnya orang se nerosaki. Nerosaki kelakuan bagus paneka. Jadi pasepo pancoran almarhumin wal marhumat lalampan si bagus terosaki melo aliran aing si celep aing si bagus si teti sejuk dalam barzah atau lamun ampun saya kabedeuna sajeun tambah saya boleh sajeun tambah patengki pangkat dasar Allah Subhanahu wa taala kala bentak ngurangin kalakuanna orang sinerosaki paneka. Sebalik kalamun kelakuan coba sakadang itu juga. Jadi ngereng dan gula mesenanya ona kelakuan bagus ngereng terosaki. Pangabekti paneka. Pangabekti na abe dek ke orang sepo, orang tua, benget tua. Pangabekti na abe dek ke guru, si ampun bedenang alam barzah, sobung pole si bisa ya toraki. Lihat itu, kadin to. Jadi kelakuan si bagus terosaki, kelakuan si coba ampun. Apa sabab haul paneka penting, bagus saya, tapi lebih penting pole badan kau setuju aja ge. Kalakon na abe rebenarin nah tesantre alumni katiban apa teti alumni si ongkuan para muhibbin simpatisan sejak lakar andi kaparotangan dek kapancoran paneka cuken panapanya mana aja ge kalakuan si katiban apa kalakuan paneka teti kalakuan si bagus kelakuan ibadah dekat Allah Subhanahu wa taala. Apa nak pasal apa? Beda setong hadis ada buaki tu'radul a'malu 'ala Allahi yaumal khamis, yaumal isnain wal khamis. Amal la manusia panika bisa ki ka Allah saben-saben hari Senin sareng hari Kamis. Bisa ki ka Allah. Wa tu'radu 'alal anbiya wal aba wal ummahat 'ala Allahi yaumal jum'ah. Ica bisa ki dek ka ambiya para nabi. Ica bisa ki dek ka aba bengesepo orang tua terus ke atas. Wal ummahat ki pada orang tua dua. Bila? Yaumal jum'ah, hari Jumat. Ica bisa ki. Tahu maksudnya. Tahu. Padeng re kalawan nah. Foto na baan? Ya, rea. Dharma. Bede sia tokar salang sentem. Bede sia wirid. Bede sia lako ngaji Quran, bede sia lako ngaji ilmu, ajar bejeng ibadah, perjuangan. Lekan itu padeng setuju. Nah lekan padeng ketipan apa? Yafrahuna bihasanatihim. Beliau gak ada toh bunga. Kalau ben bagus na badan kau setuju. Bunga. Alhamdulillah tang anak. Elam tunya keingat kasengko. Satya barapan nga holen. Rebenarin na asolat istiqomah. Bade si ngaji, bade si montuk, foto-foto na nyari ilmu, bade si berjuang kaangkuy. Agama Allah. Dharma yafrahuna bihasanatihi. Bunga. Jumper Kanjeng Nabi kayak itu mau ngolatin walatin apa kalakuan umat dah sebagus bunga pada bunga nalekan ay pangulatin kalakuan umat dah secuba molar Kanjeng Nabi sampun akan itu Kanjeng Nabi nyuunaki pangapura kanggoy umat dah setelah umat dah orang ajar pi Kanjeng Nabi teh belis kalaban kacubaan ki ibatoraki ka Allah enyo naki sapora sehingga tusan na umat Kanjeng Nabi setuju sapora sareng Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin kadin toh jadi yafrahuna bihasanatihi wa tasdadu bayadu wa wujuhum bayadan wa israqan atamba jumber, atamba bunga, atamba terak,
muan apa nih kan saleran nah atam betera atam bagus kebun kanjeng Nabi terakhir fattaqullaha wala tu'dzu mautakum kadin to takut tibin kabeh ke Allah cek sampai nyagein orang-orang si ampun beda di alam kubur bengesepo badan kau le cek sakein kala benteng kalakuan badan kau le setuju saya tak karatu ke Allah bahkan maksiat keluar dari agama Islam. Na'udzubillah. Lihat kan itu pesan kanjeng Nabi terakhir. Fattaqullaha takut atibin kabeh ka Allah wala tu'dzu mautakum. Bengesepo banika cek sakein. Guru badan kau setuju cek sakein kala benteng kalakuan badan kau setuju saya tak sae. Oke. Para alumni paham tadi. Siap tadi. Onghuan. Selakian sekarang itu juga. Mata kompak. Alhamdulillah. Engki sekarang itu. Kadang itu pengabuk tina abe. Dek ka bengatuah pengabuk tina abe dek ka guru. Berarti asa kelangkung menikahnya mana? Asa kelangkung. Jadi kadin toh. Semoga acara kadin toh bisa terus lagi nang tahun-tahun si bakal datang. Sobaja tambah badan kolis saja engak iki buru sejarah nah. Engak si akhirnya Fatihah. Nah, sayang kena ateh panika sajian asampung. Bade ikatan si kuat. Mun subung ikatan si kuat tak sampung ben guru panika. Benreng tuh mun subung ikatan ati si kuat tak kira Fatihah lekanan. Bahkan kelakuan apa nih tanpa kontrol kenapa boy ini kelakuan nih. Pokoknya sepenting kok depak dekat tujuan sukses dan manusia urusan lainnya taruh nurah. Mani kemah biasa nah. Wah meceleng. Lekarin toh ngiring nyon dek Allah semoga alumni itu para muhibbin setajana para hadirin wal hadirat pada awadah dalam lindungna Allah Subhanahu wa taala barena pertolongan sareng Allah Subhanahu wa taala barena kekuatan sareng Allah Subhanahu wa taala barena panapanya selamat di setejah cemah fitnah semuncul saat samangken ban setejah balai sareng musibah jawakin sareng Allah Subhanahu wa taala anak potoh keluarga badan kul setejana fitini wa dunya wal akhirah ala hadin niyyah wa ala kulli niyatin salihah al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim sekadin toh hadirin wal hadirat kenapa sih saya teraki badan kaulah sekali naki badan kaulah motor sekelangkong cek asa kelangkong dan kula cek punganah bedeh orang sebagian alumni si terketuk atenah terbersit atenah kangkui bergerak mau beda acara macam manika malarat biasanya malarat biar lebih sibuk macam semangken orang mana bang sibuk kalau aku nasi penting sing ke orang daripada ki beda ya ki berarti ki anu ki cek sain lelaki an kadin toh semoga terus sakin sareng Allah Subhanahu wa taala sakadin toh korang sareng lebih nah nyoon pangapora saya subung betesah dekieun panapa si debuaki sareng kiai nyoon aper ngaki kalabun sae kalabun sampurna sehingga paleman dari kadin toh deki apektah leole dek kacompok bang sebeng kangkui nonton badan kau lesteja kawadian itunya sampai dekat alam akhirat nyoonah perngaki semoga bada manfaat setajana kurang lebih nyoon pangapura hadanallahu wa iyyakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.